Pozdrav ljudi, evo baš sam inspirirana jednom temom problemi. Da li ste vi svjesni da nema dobrih i loših problema? Znači, problem to je ono što mi od toga napravimo. Daću vam primjer, recimo jedna osoba napusti je partner i ta osoba koja je negativna gleda na to jako negativno. Znači, gleda sebe kao nesposobnu, ja ne znam voljeti, ja nisam dovoljno dobra, ja nisam možda sposobna uopće voditi vezu, dok jedna druga osoba, znači sa istom situacijom reagira kompletno drugačije i kaže sebi, ok, znači život ide dalje, otvaraju mi se nova vrata, baš sam uzbuđena šta dolazi novo u mome životu. I jednostavno, znači, gleda na cijelu situaciju, znači ista situacija, dvije potpuno različite osobe. Evo, ja ću vam dati primjer isto iz svog života. Recimo, ja sam prije toliko bila agresivna tokom vožnja auta. Znači, vozim auto, čovjek, na primjer, iza mene vozi, trubi, a ja u autu skačem, vrištim, derem se. Doslovce, znači, ja vjerujem da vas je jako puno takvih i ta osoba koja mi je trubna, znači ti tu osobu ne znaš, ali ona je meni znala uništiti pola dana. Znači, mislila sam o toj situaciji pol dana, jer sam trebala izaći iz auta, jesam ovo, jesam ono trebala. A recimo danas kad mi neko trubni, ja mahnem, smijem se i produžim dalje i uopće ne razmišljam o tome. Znači, vidite, nije nikad stvar u situaciju koja vam se dogodi, nego je stvar u vama kako vi na to reagirate. I nemojte nikad dozvoliti da drugi ljudi upravljaju vašim raspoloženjem, upravljaju onako kako se vi osjećate. Jednostavno, kad vam dođe nekakva situacija gdje osjećate da je to neki problem, gledajte na cijelu situaciju pozitivno i budete vidjeli kad to krenete sa pozitive gledati, kad promijenite perspektivu, kad to krenete analizirati i gledati možda sa drugim očima, budete vidjeli da uopće u životu da mi nemamo probleme, da si sami stvaramo probleme. Uživajte mi u danu i pozdrav!